Manipur top channel gi maikedi gi maruebi I pausing thamjagi Manipur gi Christian sing the leba sidagi tongana tana ba Khalistani terrorist organization insinbegi thabak sathari center Hokibasai English singani ga kunda India lengana terrorist organization ni hana laukthoktu athingba thamkhraba Gorat Pawan Singa Panun Nalusingba Khalistani terrorist organization Manipur da laidiba Muslim Tamil amadi Christianity lining satpa miusing the India dagi tonganba maning tamaleba ma semnana bi insinbegi thabak sathari haina intelligence agency gi report yumpham oidun phongbo home ministry gi tribunal mana phongdurakli amaromdana popi yan pasang luba security force ki gari thugai rakhre namduna popi yan thakre Manipur lengana lamdam sidagi mayai ka badrak sing manghanawagi panamda war on drug laukthoktu sangsilakli ba khongjang asigi sarwa moina ngasi kangpokpi district ki manung sana laiba cycle police station konba lungjang village ki singsang parengda popi sing park sana mapam madugi khunja sing thare haba pau khangmadigi cycle police amadi samaga taragum de battalion CRPF ki convoy amadi lenga ki mari lena official sing Popi pambi sing yan thatnaba sangsilubuda popi thariba khunja sing satharakpa thawongda security force na tonglakpa gari kaya ama ta thokhrari mafam adugi khunja sing na khulai paiduna makha tana makoina thariba popi edu kanamata yan thatpi yaru haiduna lambi ta lekhi haina press na phongba pawman haidi nakalamoromda Manipur police na thadorakpa chirolamagi matungina ngarang ayuk pung nipanga minit kulom tabada kangpokpi district police ki convoy ni samaga taragumdoi suba CRPF ki battalion SDC cycle galoina additional ASP na lusing dun SB kangpokpi gi miyeng khada Longjang Hill range ta popi yan paspada no PM madi no pa yaw na mob tholaktuna mob adu gi khudong chaw lawdun security gi gari mari mamang thangba windshield akai tu nangki tungda hen ba reinforcement CRPF amasum mahila convoy changlaktuna mob adu control toraba matungda popi yan gi thabak Longjang Hill range satakhi ari Ngasinu mui dawaram phongi ba kanglai paki maira dagi maruiba pongkutang miyamna thamjaragi Myanmar Border da makha tana khut thoknabada KNA gi Lanmi kulom asiana thajanari Myanmar khuling dun laidiba KNA ga satminari ba lahulup singa Manipur gi apun ba lahulup singa khut thoknarakpada ngasi ga thana numit taruk ni surakli Ngaranung thilamadi numidang gi matamda su maike ni makta akan mamonu khut thonaki loinana ngase yuksu maike ni da atat akham leitana khut thoknari hari pauksi isna phongwa paugi matung ni dingra nung thilamadi numidang border pillar 85 amadi 86 ki mayai thangba saruk oiriba Myanmar gi mintha amadi minthardagi haidoklaga leiba ngamkhaiga tainaba thana yengok pokpi haina khangnaba ngamkhai sarukta akan mamuna khut thoknaki hari khut thoknabadura KNA gi Lanmi kulom asiana yaure hena thajanari numidang pung tarirom tarakpa matamda lanphamadura laikhidraba KNA amadi PDF ki maikedi gi gari thaujilaktuna asiana nanglaba miyoi sing pothokiba Manipur gi apanba lahulup singi Lanmi sing uba phangkhiari khuthoknabadura Manipur gi apanba lahulup singi maikedi gi asiana yawkiba leiti hari paushna hai ngase yuki matamna su border pillar 74 amadi 73 ani gi marak oiribati minaudagi haidolaga leiba Myanmar gi sarukta khuthokna badu matat oina satakhibana maike ani makta asiana yawkhibadi leiti hari loinana Myanmar border paring security gi akanba sikhin thorang slokhat pa hauri haidena su pausna makhatana phongdorakli Manipur top channel gi maikedi gi maruebi I pausing miyamda thamjari hanbada kanglai pak ki maira gi editorial miyamda thamjari Prime Minister Narendra Modi na Manipur miyambu nungside haibadu phongna takpani Manipur thokliba kangluk ki sathiraba lan asi thakun helaba phawa Bharat ki Prime Minister Narendra Modi na khangna una tumina lasilibasi lusingba ma gi lisanati asingba Bharat ki lusingba ma oirama tarabadi kangluk ki lan asi nahalna khudakta lusin biyabani tasingna hairabada Mapa oibigi mamangda masani thang paiduna yanba hatoknarakpa matamda mapa duna kuma yengbugum yengduna laithokpa haibadu ngasidi Prime Minister Narendra Modi da sabsana thokle haibada haimam thoklei Manipur si Bharat ki saruk amani haiba tarabadi Manipur da thokliba sathiraba kangluk ki lan si Prime Minister masamak Manipur da laktuna loishinana ba honagadabani honadana hausik phawba lepa leitana mihat mipun sathaduna lairiba sida malem gi leibak kya gi lusing singna Prime Minister Narendra Modi kari tauduna lairi hapu wang leptana hangnarakli wang asigi pakum Narendra Modi na pibasu ngamdana lairi yamna ngaklibadi mamangi matamna satakhiba parliament session phawba Narendra Modi na Manipur gi wapum puthokduna khannana ba honati Masina Bharat ki lusingba kyana ma ki lisat asibu ninda tawba phongdokna khiba laikhre Prime Minister Narendra Modi danatana Bharat lenga ki maming lairaba malem gi miyamna saigak kaina
खंगनरबा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ अमर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह फावबना मणिपुर थोकलिबा लान सॉल्यूशननबा ngasi फावबा वही अमता कांगथोक्तन लेबा ngami मदुना बर लेंगाना मणिपुर थोकलिबा लान सॉल्यूशन बा पामदी हाइबदु ताकप माली ओइदिबा फिबम असिदा मणिपुर लेंगा की मिनिस्टर दिगी होरगा अतै मिनिस्टर एमएलए सिंगना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मफमदा करिगुंबा वाफम अमता हाइबा ngamdana मसिन फसिनदुना यामना पांगदबगी सकरोल लौदुना लेदिबसि यामना लाली मणिपुर मीतै अमदि कुकी फुरुप अनि लेप्तना हातोकनरकपा युम लिसिंग मगागी मथक्ता मई थदोकिबा मियै लिसिंग हुमफुरोम रिलीफ कैम्पना अवाबा पुंसीदा लेली अदुगा मियै सनी की मथक्ता पुंसी लोमख्रबा मियै क्यामना थीबा खंगदना लेरक्लिबनि पुनमसिक मथक्ता माहिरोइसिंग लाइरिक तम फंगदबा लाइरबा लौमिसिन मिसिंग सुफम नोंफम खंगदना अवाबा पुंसी अमदा लेरिबनि मदुना असुक यौना फिबम सोक्सिलबा मतमसि फावदा नरेंद्र मोदी न मणिपुर लाक्तुना मदि ममांगना पांगथोकिबा पार्लियामेंट मिफमदा मणिपुर की वाफम असि पुथोक्तुना मनुंग हुना खना नैनदुना इरांग असि लुसिननबा होनाफम थोकपनि प्राइम मिनिस्टर की पोक्नाफम लमदम ओइरिब गुजराती करिगुम इरांग अमा थोकपदा मसामक सतुना असुबु थौदांग लौदुना अथुबा मतमदा लोशिननबा होने अदुबा मणिपुर था कुन हेना साथीबा कांगलुकी इरांग थोक्तुना मालेमगी लेबाक कियान इरांग असि लुसिननबा भारत लेंगा की मापु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हौजि फावबा होनद्रिबसि करिगिनो हाइबा वहंग लेप्तना हंगनरक्ली अदुबो पीएम मोदी ना खंगना ताना फॉरेन टूर सत्तुना तासिनदना खंगसिनदना लेथोखी मदुना मणिपुर लेरिबा मियोइसिंगबु इंडिया की सिटीजन अमनी हाइना खंदे हाइबसि पीएम मोदी ना तौथोरक्लिबा सजतलिसन थबक थोंगसिना यामना लाइना ताई हाइबदा हेमम थोकलोय हौजिकसु मतम लेरि मणिपुर की थोकलिबा कांगलुकी इरांग असि पीएम मोदी मसामंग लाक्तुना खामबदा मिकुप्ता इरांग लुसिनदुना शक्ति पुरप ngamani अदुबो लुसिननबो होनद्रिबसि मणिपुर असि मरुफंगना मुथत पामी हाइबदा ताकनि फिबम असिदा मणिपुर लेंगाना तुमिना लैथोकलिबसि यामना लारि थोकलिबा लान असि लुसिननबा लौफम थोक थौदांग अदु अैखोइगे लेंगाक लोइसिंगना लौबा ngamद्रिबा करिगिनो हाइना लेंगाक लोइसिंगी मथक्ता अचौब इहौ अमा हौरकनबिगी मरम ओइगनि हाइबसिसु अैखोइगे लेंगाक लोइसिंगना खंगदुना मणिपुरदा खांगदुना मणिपुर थोकलिबा लान असि लुसिननबा लौफम थोक थौदांग अदु लौबा सुमगने हाइबा कांगलैपाकि मैरागी एडिटोरियल मैम स्पेशल कंटेंट मैन मैम थमजरी अतोप पाव खरना खुलंगाकपसिंग हाटपा फाब पुनबगी थबक मखाताना सथरगबदी ममा ओइबिसिंग असौब इहौ अमा लाखनी देबला खुलंगाकपसिंग हाटपा फाब पुनबगी थबक मखाताना सथगनु नत्रबदी लमदमसि ममा ओइबिसिंग असौब इहौ अमा लाखनी हाइना हौरैबी अपुनबा लुप मैरा पाइबिगी मेकैदिगी फोंदोरखली ngasi हौरैबी मयाय लेकाई कांगजैबुंग मपाल कम्युनिटी हॉल पांगथोकपा वकत मिफम अमदा खुनंगाकपा फाब यारोय मतिक चादबा लुसिंगबा लौथोकदबने मदि माइरोय हाटपा यानिंगदि हाइबा प्ले कार्ड सिंग पाइदन वकत मिफम मदु सतखी वकत मिफम मदुना सरुक याखिबी हौरैबी अपुनबा लुप मैरा पाइबिगी सेक्रेटरी सेरम देवलाना फोंदोकिबदा इंग्लिशिंग अनिगा कुनगो हुमदगी मे अहुमदगी लमदमसिदा थोकलिबा इरांगसिदा मसा मसागी लैकाई खुनगी मिसम यामना ngaknaba थोकलिबा खुनगाकपसिंग फाबा पुननबा कोइथिथिबा हाटपगी थाउदोकना सिंगबा थोकलिबा सि लाइबक थिबनि मखाताना खुनगाकपा फाबा पुनबगी थाउदोक स थरगलाबदी लमदमसिदा लैरिबा ममा ओइबिसिंग असौबा इहौ अमा लाकनि हाइना फोंदोखि अमरमदना पोनी रजिस्ट्रेशन तौबगी मतंगदा खन नैनगनी लाखलिबा फेब्रुवारी अमगी नुंगथिल पुंगनी ताबा मतमदा संजेनथोंगदा लैबा वेटरिनरी कॉम्प्लेक्स की फार्मर्स ट्रेनिंग हॉल द पोनी रजिस्ट्रेशन तौबगी मतंगदा इमरजेंसी मीटिंग अमा पांगथोकलगनी हाइना वेटरिनरी एंड एनिमल हस्बेंडरी की सर्विसेस की डायरेक्टर डॉक्टर आर.के. खोगेंद्र जिना खंगलकली इमरजेंसी मीटिंग असिदा पोलो क्लब सिंह मेंबर सिंह पोनी लोइरिबा मपू सिंह हाइरिबा मीटिंग असिदा सरुक याबियो मीटिंग असिदा पोनी रजिस्ट्रेशन तौबा सीएल की तेंगवांग फंगनबगी थौरांग पैखनबगी तमक्ता पोलो क्लब सिंह लैरिबा पोनी मसिंग अमसुम पोनी मपू सिंहना लोइरिबा पोनी की मसिंग खांगदोकपगा लोइनना पोनी की पासपोर्ट की मतांगना मिफम अदुगा खनगने हाइरि अमरोमदना सरकार अथिंग थमख्रबसु सिंगलेबा कोटपगी थबक सथरी मणिपुर सही क्या की ममांगदगी लोगी वांगबद नुंगलेंगोय अमदि सिंगलेबा पेकपगी थाबक मतम की अंगम अथौसिंग तौदुना लाई अदुबो हौकिबा सही खरा सिदा का हेना याउसिनबगी ममी ताई मसिना मरम ओइरगा मणिपुर की सिंग पाट तुरेल की महौसागी फिबमदा का हेना सोक्सिलकपा मियामना थिंगनरी ओइरक्लिबा फिबम मसिदा तंपाक्तो बेस तौबा इन्वायरमेंट की लमदा थबक तौबा लुप तरुकना लेंगा की पुनिंग सिंगसिनबो ओइना फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट मिनिस्टर टीएस बिसोरजिता अयिब सिरोल अमा पिसिनख्रे हाइना सेफ इन्वायरमेंट्स कैंपेन कमिटी फोंदोरक्ली
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯪ 2019ꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯊꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯂꯣꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯅꯨꯡ ꯂꯩꯉꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯡꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯣꯠꯄꯗ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯨꯝ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯃꯥꯏꯅꯤꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯨꯕꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯕ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯩꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯕꯨ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯉꯛꯄꯗꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯍꯩꯉꯥꯡ ꯂꯪꯒꯣꯜ ꯁꯤꯡꯈꯩꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯁꯤꯡ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯄꯨ ꯄꯥꯟꯗꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯣꯠꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯤꯡꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯣꯠꯇꯨꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡ ꯂꯩꯉꯣꯏ ꯀꯣꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯊꯤꯡꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯄꯟꯈꯩ ꯂꯥꯟꯗꯨꯅ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ IIIT amadi Manipur University anigi marakta MOU sign tawnakhre Indian Institute of Information Technology IIIT Manipur amadi Manipur University anigi marakta academic amadi research collaboration yauna hiram kyada puna thabak tawminnanaba Memorandum of Understanding ama sign tawnakhre MU da pangthokiba asamba thauram amada Manipur University Vice Chancellor Professor Naurem Lokendra Singh amadi IIIT Manipurgi Director Professor Krishnan Bhaskar Anina Khuyek Pina Kibaduda Institute Ani Puna Research Project Funding Initiative Seminar Exchange Program Students Internship Workshop Seminar Amadi Conference Singba Puna Pangthok Minaba Yauri Hedi Thauramadu School of Engineering Manipur University Gi Dean Professor Namairakpam Vasanta Singamadi IIIT Manipurgi Registered Dr. Nomai Kapam Kishorji Saryaki Panmayabadi Indian Institute of Information Technology IIIT Manipur si Bharat Lengaki Ministry of Higher Education ki makha da khunja English ngani taraga manga Manipur linkat khibani lamdam asiki nahakia IT lamda sangshilakpaga loina hauji IIIT Manipur gi oina 5G research lab establishment tawbaga loina Lamasida Kongjel Yang Sangshiliva Institute ama oiribani IIIT Manipur amadi Manipur University anigi marakta MOU ama khuyek pinakiba sina digital amadi IT sector singda Manipur na hena khumang sokshin mamadi makok thongma ngamlagani haibigi thajaba thamli Amaramdana Urkhulda Ken Beer thugaiduna mangankhri Assam diki pusilakpu oigani haina thajaba Ken Beer sing NSN Wangtangkhul region WTR gi Lanmi sing fogalaba matung miya mamang thugaiduna mangankhri hairi Pausnai anaubu sahi lakhibaga loinana NSN Wangtangkhul region WTR na thasigi kungani thuri thokiba order amana Ukhul district mayai kaba nisamadi yuyon ba athingwa thamkraba matung miyoi khrana thasigi kunga mari da Urkhul da pusilakhiba Ken Beer case aniga kunga taruk NSN Wang region na phagat kyari phagalaba Ken Beer sing adu ngarang Urkhul da leiba NSN Wang region gi office campus da Tangkhul Civil Society gi mute sing yauna thugaidun mangan khiban hari Ken Beer sing thugaidun mangan badu da saruk yakhiba NSN Wang Tangkhul region gi official sing na Fongdorakhiba da Urkhul district da mayai kaba nisa pusilakpa madi yonba thengnarabadi akanba serak pigani haina lakthoki hari Loisalakpo ina topa pau khrana Donald Trump na fund thingzin khibadigi Myanmar Thailand border refugee patient siri US ki Donald Trump ki administration na fund thingzin khibana maram oiraga Thailand ki border da leidiba hospital ki thabak lep khibana maram oiraga Myanmar ki refugee patient ama siri haina media report ki warol matung ina fongdokli US State Department ki makai digi thangza numita lakthokiba wapam amada US Agency for International Department Review taunabagi damakta numit maudrani gi matam goina mirei baki mateng pibagi thabak thoram punamak lab le haina lakthoki Thailand gi Myanmar ga tainaba border da leiriba refugee camp da clinic tare lai hairiba refugee camp adu da Myanmar gi refugee marfurom hena sangjafam lauduna leiri Thai gi authority gi warol gi matung inati Myanmar gi refugee lak amarom henbana Thailand gi border camp mapan sangjafam lauraga leiri camp sing adu maru oina International Rescue Committee na salaibani masagi sai Yankai Sugadoraba Ampiam Mai Camp Liba Pesenama Clinic Sing Tingzin Kibaduna Maramoraga Siri Ma paralyzed Oeraga Labor Muini How Kibasai Amarongi Matamasi Oxygen Tazilaga ICU the Tamduna Lakoni Ma Clinic Tingzin Binaba Tingzin Kibana Maramoraga Laba Poponamita Discharged over the Gilakidavani
Maila KM da laiba females health worker amana phongdokkiba warol gi matung inadi border KM asida miyoi lising kunthraga mari rom hena lei refugee KM adugi hospital da laiba patient sing adu discharge tokre maramdi makha tana hidak langthak amadi darkar oiba medical equipment phanglakhidabana maram oiraga refugee KM adu thingjin khibani hospital sing thingjin khibana maram oiraga medical supply sing sejunaba ngamdre masida miyoi khara mana phibam Thina soklaba anaba maridi mai chau clinic ta pukhalakre aduga lemawriba singaduna prescription pikre makoi singadu hidak langthak leiba ngamdaba miyoini Kariani refugee camp ani dagi medical scare su handokre camp aduda miyoi lising taraga mang hena sangjafam lauduna leibani haina Kariani human right group ki director oiriba yu Barnier na phongdorakli refugee camp thadok tu sat pakai besi yamna khudong thini oi refugee camp de ladiba miyoi singadu income laitapana maram oiraga atopa clinic sing de satuna layeng bada layeng mangamdi document yaudaba refugee singadu police na yamna toina detain tawduna thami camp adu ladiba clinic sing thingjin kiba sina isam jamba anaba amagi damak ta serious oibi issue am oihale hainsu paus na makata na phongdorakli